nanto arusi ya maiso twarigere iri ao erinde enyare koba asayo nainche ikonare koba buri bono nga tutarakora gotera nkoro komo erinde nsabe kibunga kamogyoka erinde tosabe orogendo ruturi ni mungina mwaka temba ne lianga naende bona mambia abana babere chikora chan lon kore ya ne Paul kore cheto Paul ka James ata erinde mu mino na nywa mete korusei igo bona mairi na mange bosani mboro boiri mboro tigato morigereri Yesu tutariko gobera gochoko be gosogo chokorio togokora amarieta etato kaso burutubanya sai Watara ngantura sorogendo kogenda igoro menyo bwabwabaya moreko butambe timori kogenda timori kogenda mintonjo kagende kaseito igoro andonsi asetere bano tutenene nsabe totabu mokutano igoirwe erinde mirobiria gende tata nyasa itoyo igoro bwatu twakirenga mbiyamana seri tukoriare narieri wachigete nga ogotimoka wa James na Sivia ndero gakoira niwa samaroba asebaruete ekaroba minyokiro rogendo twegene mba kurigerereti mbuya bakorete asengo limoino naende twegene temna paura tebete na arigereti bosia kararana on the basis of this faith a crown of righteousness has been put for me nere twegene lenga eguto yobogima njabe getwe asare yakikishirwe erinde kero mugano bwensi bwensoko era ntanyorane in that grand reunion asetuta atananeke turabe kare na kare na intutuense watu achira yatoche kimina toko minyoka ntotererinchira ntotuomeranchira tukore erinde kero gocha turigereri igoro una Isaya 25 kumuja tana goteba yakiande goteba uyo nere tata twakaganyire na totorie tigatochenge na kwakero gutolika kwayo dendo mu butano wetu kuriara aro gokomari ogo bonugosika na ende familia yo yerende buya bonsi abana baro abachukuru abantu bonsi batungete mucyoyo bamwabo kenyoreke ne kanisa ngima nenseye ngima erinde bare miwe aseringana lyao noko saba waita aserita ya Kristo mutorito. Asante sana Pastor Daktari Samuel Makoli for the wonderful sermon. We appreciate sir for your coming and gracing the occasion. Akogenda matangande twakoganiria maya nebisibya tata. Bono instructions, any politician that is coming here is welcomed. Lakini naande mwamo tebita abase goteneri isaga lya bantu. Baro banalete tabi yogo chaneli isaga. Aiga bunanatangete gotangaza is purely a church service. Go ibona lito chagete. Nande nabatebya nga oyo ligete speech next week, the other week, so many funerals. Aboko gendo okwane. Kwaya ya getembe sidie nga imbole. Tembe sidie church choir, where are you? I saw here join yero mumevaa na white na black. Nga imbole kwaya yengi ya ito ya getembe.
Thank you for coming. Nyasaba saseni. Biamono. Biamono sana alsogo chaba gani baitu tuabari ganiri. Nabantaba ya. Igo efamili nwera. Nanda asinge nchi ya COVID-19 monya kuba kuana kuaniga. Corona is there and corona is real. Onya mubwatege ntukerike ino bekaria. Chikwaya chonsi picha ikira Borange SDA Church Choir, thank you for your coming. Marwanga SDA, thank you for gracing this occasion. Humble Deliverance Choir, thank you so much for your coming. Pastor, Mr. and Mrs. Fredo Roy, karibu sana Asogocha, thank you for coming. Ubaracho Catholic, they are here. Nashukuru sana kwa kuja ama nagetembe itera. Biamono sana balisi baitu muna mwachire asumu baromo nene biamono Nyasaba sen. Thank you for coming. Bono iwa oikaranso imokiwe etenti yerega. There are visitors who are coming. It has been reserved purposely for visitors who are coming. This tent that is here is purposely for a family ya James na bitu neliye kubwati kurmate yebwate te family ya Mwanyangati gona ayetu ikaransa sokokiwa sit where asina ayo kwari hone bangero gotero koronga nkware ngomba tune number 14 nkware ngo eyerebusie itone kwaye tiagatembesirie Paracho Catholic uwe nyuma yao wakiwa na maliza. Asante sana, Mungu awabariki kwa kuja. Na wale waelekezi wa wageni naomba muweze kuelekeza wageni vizuri na wageni wapate mahali pa kuketi. Asante sana, Mungu awabariki. Nene ewe tare kyane
Otamerekero kimechano okoboko kwa engori okwenge otantole ekero kimechano ni moto yetata yaende injini mwake nene eletare kyane otamerekero kimechano okoboko kwa engori okwenge otantole ekero kimechano ni moto yetata yaende injini mwake nene eletare kyane otamerekero kimechano okoboko kwa engori okwenge otantole ekero kimechano ni moto yetata yaende injini mwake. Asante sana. Ekwaya narangiriti next teyo babarachoka turiki narangiriti teyo mbiya muna asinge njoko ngali bagali ororo asenge njo batayo nane mo batintu abarangeria mbiya muna asuboja murishe monyoro ngayori Israel Monyoro, where are you? Mwakale watera nkoronta itotere kuliko gotanga pana mahali pazuri muno nande gokoranga mbiya nabako tomenta kulinga ekerotura ikeiguro na kitura atume. That's a special request. Emaiki yengo ulio kumusukilinsa ulio yomoyo kumusukilie maiki yenerere powerful. This one is the best. Na debatare kunya kukuna musukilie gente kenade kwa beranga oniga kuru ku Israel Monyoro ntu amokode party day ye myakere myakere ngatuli to akode party day 104 iko mwaigure 104 beko gotera kulikuwa gopana mahali pazuri muno na ndoto teli kulianga ekero tura ikigoro na kitura atume. Ntara kwa na kende jonsi abutore moyo bwakire buya mbokiete abutore moyo akinirende bono asense tomenyete nensembe eragereire naende kiareke twaikire kiarekeria ke tariko yera kende jonsi abana banyasai abantu toza kogenda iguru toba abachenu tweregererie safari yaito ngakiere Petero yeli tangani sato ebungo 10 igakoteba notage tomenyenseye gendo monuo notage tomenyenseye gendo monuo na korora buna bogokia na bokoira inkirende wakorosa yerera totebi egente wakorosa ibere bungo 21 egente kebe tobwata tonyonka tamena ngakirende kumbukumbu ya Torati 14 ekebunge akemo ngakekare goteba Musa igakotebia abana ba Israeli inuna abantaba ya abana bo monene komonta akure tako na kwegikira tako na kokorebi nga utorare buya oyo okure nande tumenya gosoma nga ekeraba na boronge bakure igoro igeko chenga igonare gokwana inki igoreta chengere ndubi no monginoye onye bagweto bore mubwabe kanisa ekagachwa taive sabahe tueta kidogo bakamukaribisha Mungu bakanya sae kiroge sako sasimerwa onde tari gokorabo abande obago tebi kunga ki totale ko beke puranja yaya kwe to basa kwa mano timwa tibarimo lakini ndubi na abande no moko ko monene mono ndubi tigarare ekonu ekobuga to umere na ariguru akatera kore matera unda tera bere ga kimonya bere ntere chagera nkore tule
180 ogotera okuoko ogotera higa Panama Monterisi Panama re pasore muno twapaona kwa mbali sana baba yetu angoja pale amepanga makao yetu kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale kwa baba itu mkari tunatoa shukrani sana kwa rohoni hatutaona haja ya kupumzika kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale kitambo Dubado tutakutana ng'ambo pale. Haleluya. Nando konde kango mente nyongeza korokuwa murantelisi akerongo tera kera yesala chenseye inumo itabidioka ngakituragoke tomenta kende Karo yesala chenseye ngakituragoke haleluya toagoke ayananche toagoke litukerio toagoke nyata eragoke litukerio barabuka bakwete bararwere kurmocha bararwere bosongo toragendo nyasaye arasoke saitani baragoka barisha baragoka barandia toragendo nyasaye toramenye ensenya erasambe enseye baragoke ntwensi toratengo nyasaye toragende amareme toramenyo nyasaye torayarya matunda toregoke haleluya. Hallelujah. Thank you. Asante sana Mauricia 100 and what? 104. Yesu miaka michache. Miaka ya 90s kero tu akaterire arinye echikambi nyakuta mako inona renge callist. Hallelujah. Miaka ya ino chasoni ya 90s. Chukwaya cheito you register here with us. Nabondoche Mauricio ito Freddy korwalia ya nyamwam. Thank you for your coming sir. Chukwaya cheito chiaikira mbiyamona singing chogocha and we welcome you all. Yasaba siseni singing chogocha kwa grace this occasion. Oyo korokunga machata orore pastor boy alemoina yosihimsa bwango mono mbiyamona singing chogocha nande togwakeranga mbiyamona a technical college yetu ya Konoini for gracing this occasion kwa twaje sanitize ajire enough nyasaba siseni nande mwamanya abana bainase bakoiru basoma biya mbiyamona nyasaba siseni ekwaya yetu ya Siloam ngaimole. Siloam mko wapi? Kwaya yetu ya Siloam tafadhali naomba mje kwa wimbo mmoja. Siloam kwaya oranga ambayo mbiyamona asinge nchoko nkonya libagelio ndangeli kwaya ende. Siloam kwaya
Bachirimbia mono. Thank you so much. Bekege ntoke ina alia. Siloam kwaya buna bakuru oloroiga. Nyangena Women Ministries. You come from behind. Nyangena Women Ministries. Mochiche kuraiga. Ya Siloam. Walimo colleges ta chikwaya maebo secretary na our retired chief. Senior assistant chief no Molisiwe kanisa. Molisia Naftali. Tayan Taro is here. You register with him. Biamono, thank you for much. Siloam choir, you are taking time. Nando nyetuku barangiri muena naiga, I will call another choir immediately because of time. Koranga Siloam mbali ngo, kutunyagotera cha kutumaini sina ilada ke Yesu sina wema wa kutosha. Dhambi zangu kuziosha kwake Yesu na simama. Ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Choir ito as long they are taking time. Nyangena Women Ministry, please come on stage. In a Women Ministry, Siloam Kabaga say never sort out their thing. Nyangena Women Ministry. No, we are taking time. Nana niche nkora mukutano, moire ngora, na anu mubakutano yo kura uno mubasta, yumo tuire ngora. We are chasing time. Don't become the MC. Program we keep what to the letter. Bwana Yesu akatupa ahadi tamu kwa wanaoamini, kurudi kwake kama mfalme, kutuchukua twende mbinguni. Duniani sio kwetu tuwasafiri, tu hapa kwa muda tu, tuwe na subira na uvumilivu, si kitambo yuaja. Tuwe na subira na uvumilivu, si kitambo yuaja. Bwana Yesu akatupa ahadi tamu kwa wanaoamini, kurudi kwake kama mfalme, kutuchukua twende mbinguni. Duniani sio kwetu tuwasafiri, tu hapa kwa muda tu, tuwe na subira na uvumilivu, si kitambo yuaja. Tuwe na subira na uvumilivu, si kitambo yuaja. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi, vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakaye tushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakaye tushindia. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi, vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakaye tushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakaye tushindia. Tukitaka kulifahamu ahadi tamu alotuachia, tujue kwamba utukufu wake ni jina lake, ni tabia yake
hivi tutakuwa tayari kutawala miaka 1000 na Bwana mbinguni. Kifuatacho ni miaka bila kiama na mfalme wetu. Kifuatacho ni miaka bila kiama na mfalme wetu. Tukitaka kulifahamu ahadi tamu alotuachia, tujue kwamba utukufu wake ni jina lake, ni tabia yake. Hivi tutakuwa tayari kutawala miaka 1000 na Bwana mbinguni. Kifuatacho ni miaka bila kiama na mfalme wetu. Kifuatacho ni miaka bila kiama na mfalme wetu. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi: vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi: vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi: vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Lakini kabla kurudi kwake tutapitia mengi: vifo, magonjwa, vita katika familia, upendo utadidimia, imani kanisani pia vuguvugu. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Wasiopo wote tumtazamie Bwana atakayetushindia. Asante sana. Bwana nati gitugutangase kwa itego ja Mutwizi Nyangena Women Ministry. Asante sana. Bwana nati gitugutangasa this tent and the other one is for the family. A tent area mata area circulation ikira is for pastors and elders. A tent area maegana is reserved for visitors who are coming. Igoto ikaransa asuko imukiwa. Mbia unya kuimuka bona mapema. Mbia mono Nyangena Women Ministry, thank you for your song. Mbia mono waweke Nyangena Women Ministries wakitoka Kayogera SDA choir, you come. Thank you so much for coming. Na anonye kubwate livuli ya mutendere gocha tentuko iraneri. Mwenyako na mwavuli tafadhali utusaidie. Na wana mabuli ya nega toletere gocha. Tocho warende lito gutumika. Igoto ikaransa asoko imukiwa. Mbuyo ikaransa bono mapema asota imukiwe. Twageni bagocha pole. Natazamia mji mpya Yerusalemu, mji wa raha. Hakuna kifo, hakuna huzuni, na wapendwa wetu tutakutana. Mji mzuri wenye heri,
yetu ni mafupi, yapita upesi na bora bado ungali nafasi. Asubuhi ile njema ya tatu tutapewa mwili mpya wa kutokufa. Maisha yetu ni mafupi, yapita upesi na yanyauka, kama ua lile la kondeni lachanua tena linanyauka. Sasa fanya uamuzi, bora bado ungali nafasi. Asubuhi ile njema ya tatu tutapewa mwili mpya wa kutokufa. Walimo gokobo mwishimiwa mwamureta bitu ikaransa abandi muri giasi mu ikaransa iga Yesu akiyafuta machozi wapate ya milele. Jitahidi, mimi naenda kwetu. Waingia ongezana, Yesu akiyafuta machozi wapate ya milele. Jitahidi, mimi naenda kwetu. Waingia ongezana, Yesu akiyafuta machozi wapate ya milele. Waingia ongezana, Yesu akiyafuta machozi wapate ya milele. Jitahidi, mimi naenda kwetu. ndiamuno nyangina sogotera okuya matongo wani njino gotera koino matongo wani kabado ike kehingo kio mwerio tumaya kunyora kieguru matongo wani chisa njugwangu kieguru ubeke ane ndiamuno matongo 1 gotera kulikwenu na kunta etemubeka rero matongo 1 wakitoka Mheshimiwa Monda pamoja na wengine wako karibu sana. Tunashukuru kiongozi kwa kuja. And tunawatangaza tutengeze served for visitors. Guests who are coming, our pastor ziko batorange testi yenu nyenge mahataria tafadhali.
ngelesita nabo zomenyeteka bange abamisomole nereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe kwenzimalia abamisomole nereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe kwenzimalia nikitora basemi bamizomokorera yesu natemore mereye lero kwena kwao itukolyokorara otimokeya somonene nikitora basemi bamizomokorera yesu natemore mereye lero kwena kwao itukolyokorara otimokeya somonene abamitomore mereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga abamitomore mereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga abamitomore mereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga abamitomore mereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga abamitomore mereye yesu ngochitare molera omobisa oyo makweli nabe bomoyo gosira iwa wasemelia koreo totiniwe tensimaliga. Asante sana Matongo wani Ekuru Boronyi district biyamono sana nande tigangirurire ebiroge bibira nebyabarayi. Our brothers and sisters, motoga netina inimo bwatobote bwa 2022, we have enough seats for you. This one ebirima yagane tafadhali yaya nono mheshimiwa orachi na bagende babiri batatu ekerwe keriri serve die kemo onyogocha accompaniment ye wife, that is good. Kyogoro church na bwa ubarororo biyamono sana chinyomba chiobo chenu ari ngumbu ye kanisa Magega. Vyumba vya usafi vinapatikana huko kwa kina mama na wasichana. Hapa nyuma ya kipanda hiki wazee, kina papa na vijana wao wavulana. Tusikongane tafadhali, asante.
na waheshimiwa watakuwa wanaingia kwa boma ya seneta hapa juu. Huko ndio vyumba vya usafi watapata. Togotera wa Kiogoro Church Choir ndio hao on stage, comes from Wamaleba district. Biamana Sowos. Jameni ni adui mkubwa, hata tufunge milango na dirisha. Yeye hupitia mahali popote na kuingia na kujichagulia. Awe msomi au asiyesoma, awe tajiri awe masikini, awe mkubwa au awe mdogo, akichagua yeye amechagua. Kifo jameni ni adui mkubwa, hata tufunge milango na dirisha. Yeye hupitia mahali popote na kuingia na kujichagulia. Awe msomi au asiyesoma, awe tajiri awe masikini, awe mkubwa au awe mdogo, akichagua yeye amechagua. Ogoro Nchwa. Sisi tulio hai tutafufuka tukiwa pande gani? Pake shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai tutafufuka tukiwa pande gani? Pake shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Omorisia na Vitali Morisia na Vitali Nyamakuru Kiogoro ni Nchwase. Kila mahali jameni ni vilio, barabarani ajali imetokea, na baharini watu wamezama, juu angani watu wameugua, shuleni nao watoto wangamia. Hatuna mali, dunia imelewa, tiketi ya mauti iko mfukoni, ikiitishwa ndugu ni kuipeana. Kila mahali jameni ni vilio, barabarani ajali imetokea, na baharini watu wamezama, juu angani watu wameungua, shuleni nao watoto wangamia. Hatuna mali, dunia imelewa, tiketi ya mauti iko mfukoni, ikiitishwa ndugu ni kuipeana. Tujiulize sisi tulio hai tutafufuka tukiwa pande gani? Pake shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai tutafufuka tukiwa pande gani? Pake shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Nikiwa
harusi ya mwisho wa binadamu yeyote aliye hai, na si harusi ya furaha jameni. Tazama sisi sote twaomboleza. Kumbuka binadamu ni mavumbi, na mavumbini pia watarudi. Yesu akafa akayashinda mauti, kielelezo kwa waumini wote. Ikiwa hii ni harusi ya mwisho wa binadamu yeyote aliye hai, na si harusi ya furaha jameni. Tazama sisi sote twaomboleza. Kumbuka binadamu ni mavumbi, na mavumbini pia watarudi. Yesu akafa akayashinda mauti, kielelezo kwa waumini wote. Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Tujiulize sisi tulio hai, tutafufuka tukiwa pande gani? Kwake Shetani tuende jehanamu, au kwa Yesu uzima wa milele? Amen. Asante sana Kyogoro Church Choir for that wonderful piece. Mulisenya maona Naftali Inchokorogo saba warigani umongina Joyce Mwango Matara ara chuti yake. Tigatwire libageri gasobo saba. Bosaba tole bali bagukwana. Abagukwana karaira ngora gukwana tole na igoro. Tata Nyasaye biyamana asinga injo libageri ga. Gotwakira asinga injo yokurara kwa Mulisia James Ndubi ono mongina Sibia. Ama isuku swa manene atoletira kolinde keromo sombo cho ishara atenene gokwana na igoro. Umwariganiye na enda mwae orumemoro orosera oruragira mangana ya igato konyora tu agaja asinga injo komenya weito. Mogaka twabire nera sama tukamange utokiniri tokolira manene no mongina na ende chise cheke kartoko nyora lingana lya igoro. Utuwariganie agotokora ya tuwenerete na abana bao elinde gole kwana manaitu abaye kirana abarachinchira obarigani bonse asobwamo ikiagera twasaba asiri ya Kristo yoro motolito. Amena. Orenga moyo muri haleluya. Ono nkimoko botera mono gose twensinko baturase chisanduki kiria ekero gyoka bono no kumwege na Nyasaye. Itanga nitigatotebie family pole sana. Yo mitatemba na bamuraba mino pole asenge nchiyo bosani obonene amona inwe na bananche na ranga goikankamba pole pole sana. Pole osiria baibuli babere maete bantu mbararo nga kelinege kone dande boli no borandi obone na sabantu babwato obongo yani okurigereri gwakumia lakini igoro yechengete egekogera omugaka na mumanyete Nyasaye mongina na mumanyete Nyasaye tosaba asengencho yokoigere kibungo omoche ntata Nyasaye ore igoro twali bakirerie tali aho twakoira ne irimbi ya mono asobo tongi bwo mongina Sibia amono mugaka Mulisia tata bwemeganda aya no manyete egekiabeira asenke bona atali mo basuka no twale bosaba chinguru chikorwa asole obaseseni obalende obatinya maliga Nyasaye oba obole mu boisaine
wacha kwao gokoreke n'omuganda okira buya bwabo botoisane twensi asegetera iso mutoria. Amen. Amaena mariko igagoteba egetabu gya Deuteronomy yani nakwo gateba ng'okoiranirira kwa machiko bibiri gegoteba ng'ana tobe n'obwoba chinga gichomo elio botoere rumbo liande ese gitobwate bono omobebire chatoreteire paka chifamilia abana ba Nyasaye morembe toyo igwa ase Deuteronomy 28 kebungo kyaye 67. Hapo ndio tunaanzia kusoma, tunaanzia mahubiri ya siku ya leo. Eline Nyasaye senito iwenga nga kikieki twaikire chomo elio ebibiri ni egoteba ase kebunge kingo kwanere bwasi nako esimio osome enako ebuku osome Deuteronomy 28 verse 67. asenge njo mondo kobwe chinkoro chirabe no bwoba asenge njo yechinkoro chirabe no bwoba abana ba Nyasaye na asa makumia ayakoirokia na ase ayamaro morarore na maisaino nigo mora tebe asenga kiyamambia na ki yare kobabuya onye yaba mogoroba na asenga kiyamarogoba motebe na ki yare kobabuya onye nyaba mambia bana ba Nyasaye tamenyete no bwoba asama tukola moelio chinkoro cheito nya chibe no konga abana ba Nyasaye ekero torote chisanduki ibere na maisaito bono bibiri gegoteba ekero kya marogoba igora tebe gakinyanja nyari kanebe marogoba naendo tebe na kiyare kobebe mambia aya namangana makongo abanyorire ase community ye Nyasaye ole igoro gagoteba nga na tochandika abana ba Nyasaye lakini ase keregeke Yesu itongo chale ebibilia ni gegoteba nga asa matukaya intora ikase torabe no batoere aye tubora moina igore tekebunge kinkwanererimo bibilia gegoteba ase kebungo ekeke kyokoiranira kwa machiko 12 ekebungo kyaye kianda igegoteba nga ntoraika ase torabe na batoere abakungu baitontoraika pato atuchabika toraike seri torabe no batoere Yesu ngo chara sitoragenda tobe no batoere inwe timoraika ase morabe no botoereru bana ba Nyasaye chinga kinchiraika mondo mintase botoere rumbo lyobono no twara besa no tatuara dera bono ni giri bubi igegota bangantoraika torabe no botoere anyamwancha gono gati mutare gotiganda ase sana tafadhali hapa moko kwa mheshimiwa Mbiamono mheshimiwa Simbarati mwankonya nchira za masikani ya manene na masikani ya Bible baitu baraire abako gokoba kero mogeni bono tigantangase Joyce tangasa onde bwensi ogokoba in accompaniment ya mheshimiwa onde bwensi gaikira Dias you pave the way please igo mogeni ogo ni kiongozi kiago he is in safe hands oro no ari gaiga asama okama ya ondete yoko machegia tiabai karanse tafadhali asenge nchomo kutano na ande monya gukira udia negento kende ke endreta aigano burandi bogendrete sikango burandia pia mono choice togendre pia mono sana ruti hapo hiyo Biblia usome vizuri inwe timora ikas na ense lia no ebe umwando ino bana ba Nyasaye ntoraika basacha baitontoraika ase torabe no botoereru asoka torabe no botoereru nasi Yesu bona Biblia yamanya goteba atembo minto muna omongina na isoba baibolete egento gyoka nagoka kyango kipi omongino yakanyomwa agachaka koibora tata gaka abantu 14 abana 40 Nyasaba kwe haleluya inwe morende kayo mongina morende kayo mogaka yani gento kelie kijya mosacha no mukungu ba kuibwana kuibora abana 14 batali kosera yani amangana bata bana mo kuibora abana babiro mwatigana mobwata matabere nekoro mbiyamore abantu bana basacha mbali aba
nyasaye tigango tem onya tori people aya toko gwatura saa 3 igoro toko tindege tomugano go erete lakini ga toko bapaka saa 10 asengeta ya Yesu unabona na taima taranga aba muranya mbali wato abesa ngoti ngorande nande nyora ban gento keyon kokos tidi kokos bon ekiagera bana na bingi atemo mintoro labura bamino momenye no morembe nyasaba senie omongina onyoro chokore teniaka omogaka gabate 87 na raban yani abeto mongine miaka ibere yoka abanta barigo banchaine machako gendera limo gaki ntegondo chenga no amatara na bota tembe kabuli keseni tantiga bamurabana konkoroga ekiagera barangire siorori yani gokwoko mayete moro chenga mbobe lakini goroge chenge tabana banyasa haleluya mogaka no mogaka tare gotogotoba atemba muna mokare gisumu no amware ko mwati ngoke bibwato mware gota ko moisaneki asiga bana banyasa ebi kuyama yogoteba enseye tomenyete torare toronke Yesu ngo chale kore rege tabuye torku ya choe libere kamungo kyaya mironge 3 na yamo ayasoma basi ngai wache na gwanti no borandia ngete ko matuare nchoe liege ntekaye nchorore bami tonkon basi kwayero borandi bwasi nyalirori iwa bibirige oteba iga motare goti ato asia chanso mere ama isonko erale cheke choso me tabu ya cho eri musorore ndwa egetabu ya cho eri oteba dorange tabu ya cho eri bereke mungu kyaye emeronge 3 se dorango bwango maisha antakora bya bwango 3 soma yo eri bere bungu kebunge meronge 3 na ibere birungo bya 32 bigo egoteba na kitatu naende nebe nga kera oyo rangeri erieta lyo monene bona bana banyasai yatiga iguru ya bapakekero ruarite bakekero biya egoteba nga kero oyo rangeri erieta lyo monene ekiagera ase getuna ya Zayoni na ime ya Yerusalemu mbabe aroro abantu baratoreke guno monene atebire bono nae ase egati yabwo baratigare nigo barabe abwo omonene arangeire bono banare gutangasa abana banyasa obotore koko nene koro amaene gotoruare tenonya toreiga tiga torangerigie sa totori ti family cheito kamoranje omonene nyasato konye twanchane abasacha twanche ndoke mata mkonde mo ochore bao chaka kondo kamata mu oigwete elindo mentale tipanga pointi ingo kuna lida manyango mosacha na nyanchete bono ko nyanchete mbiamore ayekana bonta video ka bomongina ningu anchete o mentera matuko aleluya abanyina ase twabita tosika bagaka baita secretary ya Yesu bangina bande bako basabati ga basacha baba yani omongino yera kabera bako kulere musacho no bwata matabere nenkoro abagaka na bakyo kolyo marabyo omogako omosiberie yanga bana matarari tajare ande 18 togutara togusumali buna kitoyibona ekyagara kinga kicheito togusumali chaikire bana muna mwesimi wa mora no mongino jogo asenko banyora lyo ekena kioma ete nkoerete kiara aje mugambi simba karibu sana no mwana one korunkari no tora monere okona koligio bogabana sabanya sali tangani nande tumanya barandiri ntunya sago tumia nya sago to tumia